Karyahon Thesalonika slu. Kapagap kinkich. Ririachko. Kumail kapagap kinkich. Pemasanan kauno en won lacho mowe o matang lok sali o alakapeng. Nintuan mawiyawiyar nan pungamail. Kumail pil kapagap kinkich pokoch en kachin kapich kijasang ni meswet o pilsang arameswet kan. Pokaiten arames koros kin kamelile masano. Ap kauno makachin lalapoch. Epan kachin kakelaka o naknakit kumail sang aramasweto. Eri, kauno kin kupureta pose en kaparaporkin kumail. Sa kaparaporkin kumail kin wiya o pilpan nanchiyong wiya mekan. Mesakin patakiyong kumail. Kauno en kachin kawait mong kumail. Kumail en papong coach o nanchiyong aleti kanangama. Ong apal nakrais kin kachkiyong kichay. Puka ong tatok. Riyachko. Numara na child kaon Jesus Christ sa patakuang kumail en kalakay kumail sang saulang kan memeuran peong kake. Mesochakin itawen penaukan mesakin panawiyakin Israel. Pain kumail sa mau tama kumail utan tan kin wiya po kumail en alasang kich. Eri, sa sochakin momot mal niyach mimi remail. Sa sochakin ale mekoch sangren emen niyach sochakin pain. Ap sa wiyayar tatok laut ni ran o nipong po sa enter katrapa emen kumail. Sa kinuyamech, kaiten pueki soche ach pungan alasawas sangre mail ap po kumailen kalmangikich. Niyach mimi remail sa kin intayong kumail, memen me soche men tatok a enter yang chungol. Sa kosoya mech, pueki achrong metenemie aramasa kainan pungamail, makin momot mal. Mesocho kin wiya mekoch ap kin katrapo en aramas chikan artatok. Eri, numara na child kaon Jesus Christ, sa kasanet yung aramas pukach o kangangayakin Israel, reen wawait kin meurpung o tatok, para en kak pain katok yata arnour. Akumail, riachko, kumail ter pangaki wiya mau. Main mia remail mesocha pan pekyong kosonet watch mesta katarawong kumail nan naich kisindiko kisech. Eri, mamie, akumail kileleti o ter miniminiyong po en namenakla. Kumail ter uyaki amail imunchichi, ap kumail panawi nintuan riamail solang. Imulan masen kan. Pain kauno meyay para na child pepol en kachkiyong kumail pepol anso koros o nisong koros. Kauno en kachkach remail koros. Sang ni pain mangin peyech me inchingiyeti mech. Ran ma wach sang Paul. Yay tuwan ay kinsaini mangin peyen mech. Kalangan en a child count Jesus Christ en yeyang kumail koros.